se no miensa berem kase ye bon abefo kwan no eye www.sompaonline.com afei Facebook eye Sompa 98.9 FM ana Sompa FM ana Sompa TV Ghana uko YouTube a Sompa TV ubetumi enya nsem no atie asan so ahwe awie nsem no ebi ne se Niomba bi anise ensema ewo Sunyani West NDC abmanyoko ni mo ekopie mu ewase bia no court de ho nsem aba betudwa Omampani nana adodankwa akufo ado afi o maiga na mu ekọ abrofo krom Portugal na juma wo kodie no ye bebo amane awie sanso na wo MPP amanyoko ni nsema efiri obana no ohye esanse dodo na ana eprese ese ahenefo betimi ase ohene amabetu Frank Adema MPP nanso nsema efiri binman mu ba no wona wakasadma amanyoko ni bi akasa adehye wo dwa ho ye wo doma central mansini ni mu se ye yi akwanye twa wo magya enti wo mu ankasa komontene so a wo mu siesie wo makwan ensam so beti bi ni se baifo bi anaso ba bi esunso di febes aduonu a dodo na ase oye baifo no wate ato eba ne sen ensam no ebika we hu awie yi ene ye de ma se no miensa berem kase ye bo wo kire wadwen e wo ye video na se e wo Facebook a ye bekinkan ama na ye de aseda e ma 5G drink ene mizo fruit drink awia na bo sei no de actually no 5G ana mizo onnomu a eboa ma wutumi ye wadwuma ntentem aduane ahyew so a mekanfo 5G ne ma ekomodiwa mekanfo mizo fruit drink e de ma awie yi asomfo yeme ekue nyako abro no mamene ochame kwasi nimo afei ensen mu nkyeremu ankasa eni ye shansam na se ade ama ade a andi samanyoko no satiefo beka ya wotoaba ewo manga na mu eyi wona obetu Frank Adema eye andi samanyoko no empo de all prince obeko eye mrashebedwam de all prince obetu Frank ansa presidential ema ni nyina ba beto dwa kyerem se mampani dada John Draman mama na no muyi no na so miamia hodo bi ewo ho a entumi amaso ba bi etese eye Sunyani West enya de se ho ba so esansen wa bra wo mo eba beto sa aba no ana wona wo mo betotototo eye wo ma na mo free national buy no ede to dwa kyerem se ya maame ba ko a ye frɛ no owura yire eye Evelyn Kanto a maame esanse bi ade kwadu bi abono a wosusu se maame no agina bia enye ye ne sente no wo mo hwe no mo ntwe maame no ensan ba beto dwa ma wo no oya vet no ayi maame no ede to nkyɛn maame na nte no ase ede kopie mu ewo eye national ama ho so anye ye na esanse busumani mo kra ekɔ ne mprensente no maame no de ne kopie mu ewo eye asani bia kyerem se ono so hwe de party ni di no entwaye ene court de ko ene ko bra ochena bra ama na no eye bra de twama na otwe ne nne mekire July boso na ne toso du baako won ekoye no ade sa asem na ntumi amaso na dai court no kwa asetena na san ene sikokoye ye kwa homa no so na ye ne won na wodi nsem ya chi ne won na ode kranta akodan eye vetting committee ni se ye maame Evelyn Kanto owura yire osabio onsam fata so betu Frank Adema wona owo Sunyani West ye nua ba kwa ne dindi Patrick Boache ye ne no atwetwe nkomo Patrick Mahan Patrick Oteminka Patrick Oteminka ye gusua ehwese yensa ebeka ye nua Patrick Mahan Hello Patrick Oteminka metonka pa mi nua na Oteminka dia ma ha mejosu abu odeshe ni Sunyani West andi samanyoko no ehwe nimu a enese empokoto anu di semo de beba efendi samanyoko no wona na wo pre se wo betumetu Frank Adema eye Sunyani West omrashebedwa din mu e wandi samanyoko no ba kokopie mu wo court na ni nyina mu no mo ana na mo ni din semia chesanse mo na mo de petition ekopie mu vet no ase court no abua se ye maame eye Millicent eye amankwa eboa
wono ana enko to franka no enkyere mu ne san Yo, me da se ma me no wati fo nyina. Ma chia Sunyani West. NDC amanyo ko fo nyina na ma chia yem panfo a omudi pertinent. Te se ne wo kana edam todo. Ne ba ene se amanyo ko bia won hwehwe e wo mra ye de bo amanyo ko no ho edra. Na NDC is not an exception to those laws and the regulations. And into Sunyani West, I am not say you can't the larger NDC meeting. Now yes, you share Sambra na se. Na a man another do say Sunyani West. You hear parliamentary candidates. You hear muma obi bia or sepaka e aveli no so omna me perform. Now subject to that, na your rules and regulations are they conduct sa and your mano. And until you hear muna you who say ni pa miensa and the submit to omo say omo person omo be super kama NDC. Na ye bobo mo na ye do mo ti kon ye hu se emu mienu bi de omo ehu won sam kakra enti ye den krata edemra ejina mra so de Sudan pen for say omo fa sa nipa no emfa mra kwa so me ye hwehwe mu ntemu we se ai sapata se ye ja omo mo mutu bank ama NDC Sunyani West enu mu ene ye de krata akodan ye regional party executive any betting committee no ti ye ko tuna betting no so no enhwehwemu beto ebeto ja se ya maame every ana ye ka no ho atem ene ye nya ayensu ana ye ka mo ho atem no omo membership any omo voting right e was Sunyani West in terms of NDC rules and guidelines no omo qualify and to Sunyani original no e fi dinaye and no ye nya ne kuma ti brenti omo sandi asam no ko dan e wo national te na na wuchi na ya ko national so headed by the National Party Chairman, Yoga Johnson, any party secretary, Yoga City Party, any executive, no woman in our classy. Yet, national, your bobo, the party guidelines, rules and regulations, at a tone. Now, your mammy, Evelyn, account to her, unqualified, and non to party neutral out of pair. The candidate in Sunyani West, no, yeah, you two, and ye, anything you disqualify outrightly. You are disqualified, no, not and one for you say you only so candidate. I am minister, or qualify or betting committee, our Bono region. And until none yet, the man is all mammy, I will know me. And anything I ever, now you have the play and to a boss, so now yet me up Kayansam, Ama, I see a Hinaponia, 2 Hinapo, at the end of 2024, or more than Banana. Now, when I saw Fiantuata, your 40 and say, Yamame Evelyn said, Yam paying for actually that few constituency aqua region aqua national or muji to my enye and into your master for that court. Now young comra and then abuma abewa you makwam ye ko do court no ye court no rules or the buy any na they say yama me Evelyn account to any my lawyers edin some good krata so no omo ba court be siki say yama me minister ya bo amankwa court no now, all restricting it on them also a parliamentary candidate that was Sunyani West. And only court to Jina Susi, say, or Jituma and Ye. And almost I say, almost he said, court to end to my Sunyani West. Now, young man conducted fresh election. I say, and this young time runner then conducted parliamentary election for Sunyani West. And also court to speak as the Supreme. I can't say, already the party not I an election a year. A year 13th May. 2023, yes, fresh election, both parliamentary and presidential. And until there's no any election here, that's me upon that was Sunyani West. So, according in his own words, like I said, the system is already muted. So, there's no need to you best pressure your bad to about. And also, I did not so am I in Janti and I respect him and militant there. On to me, plan or your sole candidate to Sunyani West. So, the long and short of it on it there. Court now we are as to the affair. Okay. Lawyers are original or my yama make an account for didn't send better court. In some normal they buy an opera, a meaning as will be an any marriage to be as a court, at once with the atom. And the Atana Catano Propono, the end, yes, so Patrick, eh? Minion. But me Patrick, me Sabia, who can yana me be so as some say a lawyer sending a backhand or court to one answer, one guinea, Muna, who is I say. Wọ́n say asam no kra ni nyina so bia omo ka kire court no asam ya start ya na no from very first day na ya court wa ya appear court wa be sin na no katai ana ya court wa no so judge no read the verdict and before judge no read and so the verdict beba out no the ruling beba out no there was an interrogatory I tell you lawyer to mutina ho ma
Yamame Evelyn Accountua, any lawyers or Mujina Homa, NDC, any Yamame, Millicent Amakwaya, any the electoral commissioner. Omo be a DMO, and he be in Temunuma Yebo. Question and answer any proceedings, Ebano, and no action of finally judge no in his wisdom no, adding that the verdict, any rulings about out. And the substance of the case, they say, on one casa, Asam no more the buy no, holds no water and no merit. Again, you say you bet me actually, my militant, you have one actually from there. A man in friend or your parliamentary candidate. Patrick, hello. Eti dia waka nyina wa duadua mu nyina de a kire no sese mu kwa court no court sesen enti them sort of it and the family of it on it say se si am no ka say ya ma me militant ye bo am kwa court a clear ne say for your candidate for Sunyani West enti asama ya ma me Evelyn Accountua per almost statement or the buy any there court no ask pass that application no and if they want you have to file a new case or a new application, and with that, you better court now you be open case. Now you have no for. But as some not as or your candidate for Sunyani West in terms of NDC parliamentary election. Patrick, I know the Ameda was in a better free chairman. Yes, Sunyani West in Penny for ATM pharmacy. Sabra boy and Chimama who say. Court wa declare no nti em so anybody atri na yakọ ya ma me ya no ura yire Evelyn Accountua mo so akache na matiefo nso ahuni e ho nso etuam na wo eya sansensem ye mu no ansa kura no na eya Sunyani West NDC amanyoko no dwam training pani owo eya Sunyani West ho eya ewura ne dindi kwambo aten na esansa na wotwese no mo court ankwa asetena no na beto dwachem se na de kan ne kan eya de se beba so tiba beba so no na omunim sanya bia court ne kwa akobua na esansa se court na so bi de asem kodan court no mo ba bebua titro ya manyoko ne de anya bia no omunim se eba sa mentimo se betumi asore eno nam so mo wura kwambo ato ne adwam tani pane de mandi samanyoko no e de nsam atudwa e kire titafo ne sen womunya boto empa no msanso enhwe no munyi bibibia be free court aba no enye entum se be ko benkuma na be ko nifa ana be ko anase bi ma basabasa bia no entwiniti e wo ho na sansen omo Sunyani West enkanko se no trim constituency minim se e hawo kakra wo enye kakra mpu emum anode na minim se de judge ne be bia no yebisum na judge ne de verdict ne ba ne somu a abusuafo mo bie nyina yenkamo batiu makao satem de twem se omuka se onopose a yebisum so omuka se ye boto aba yewia yegyina ye kambu na yaye adwumaden akonkoden age Sunyani West City no ama Sunyani West enso abaye krabe bia ye ko bia no yenye campaign dendenden na yentiminye Ghana free yina bi mu yenye Ghana free Russia and Ukraine war mu yenye Ghana free Turkey earthquake mu na Ghana ensa abaye krabe hwe Ghana ensa abesi digade epanifo minimum sabu ni mo twese me but mo bia nyina ya kia bubom panifo ka se prayo ho yi ba ko ebu ba o ka bomu a eti mo bia nyina ya ka bomu ni akonkoden na ewura Dramani Mahama ultimate president 2024 we ayadwam trani pani demand samanyoko no Sunyani West yewura ne didi kwambo aten na disansem we atudwa yewura amanyosemu a yenkoso nyina ho NPP amanyokuo de enhyehyeye a womo guso ya ne se omaimu nyina won beto aba ayi nipa ba ko a obedi wanim afimpinu ene aduonu nan abatuo ni mu na abatuo yi enhyehyeye a party no aye no wabia to ho ama bia fankrata awie abadwakuo atoto wo mano awie ama nipa du abadwakuo no akle wo mo na enumu no ena campaign gina mu gidigidi nti kane bono mantam na ye bono ahafo mantam ni mu domfrefo edema NPP amanyokuo ye owura yaw dabie apia mensam woni Sompa kasebo etwetwe nkomo na wose empan no wo bete ena Dr. Mahmoud Baumia enuru ne so ena aduru asumasi so wose NPP amanyokuo no wo ma je kire wadwen na menkyire madwen amamu abroni fra no democracy atum enti party no adwa no sabi enya nananom adwa no akase yeyi de hia aduru ne so no wakwa akotena adwa no so adiade enu ti na sese ekwanya beda ho
na obia ejina said the party ne hyehyɛ tie no kokɔ pridi bre no ebi owura yawdabie apia esen senka eyete sebia ahennie enanka ye hwede anka ne aduru me so bebam na weni de ye amanyosam ne de aduru me so bia enim mesre minu MPP for paying so omumie hwe ye kasa mu yi na ye nwene se political party bia no tabio wotia nipa e de beka ho ma ne ye political party enye kingdom ana chieftaincy ati amoye no se wenum na ya dehye wenum na di akonwa no political party e wo ho ma mansa ye nyina obi ade na dwene ba nti obi atimi be join political party constitution mra bia ni ba bi se sabio se nipa no ba mu wi a wabam se mu wevu ye ma dota ba mia be mu odi be o eyeden a wabam nti se o kase wababua party na ye dokura so wababua party no sesei ukọ university ni na ye kuo tescom enkwala no mpese o mo join because o mo se o ba MPP a ubedi lie so na ubeyesei ba ukọ the other political parties na se bi ukọ na ye ade nko aye mo wakosoro aye mfa ho mo me hwe e kasa mu yie ni ye hwe ye aho yie na kwaya ye e kasa ni ye takre dota ba wo mia ye takre dota ba wo mia na emwo yen ebema sabi ye number so na ate so nkura na abani na obi emma NDC MPP emma ye party no ho nya akono misremo se mo kasa mu hwe yie na mu ma bibia nye nuado ora yaw dabie apia mensa eye kane domfrefo wo NPP amanyokomu kane brahafo mantam yimu yeda so ewo MPP amanyokomu esanse ne de womani abre na wobia peso timbetu frank adem MPP amanyoko na daachi bia no se Ghana foje wontuma wasanso atra banu no se eye amanyoko a wo na wa ban mu eno nam so ama yewura ne dini Canada Japan opani ne nam ebo ntoa bepie mu obono mantama pie mu obono ise ade na ni kyerem okentampo ne mpotam ama cheso opani no aproba okone de utum se okansem otumi kansoma de tuja kyerem se wa wo de oso nim de out so ba wo de bibia betutu ye a che so de oso ye strategist de adentina nyame no nukure ni o ba bem no na dollar $4 cedis a che se eye 4 Ghana cedis ene eye 12 Ghana cedis ya ekosoro pa times 2 ana ba bebo ho won so se yansan nto abansan fama na beje oman na wo oman no ofiri se sabi o ye wo ne wabusuafo nko ade a ana se ye wa wo dia na odo oman akwa akoto amenem na nsemi a ye randidi eye Canada Japan ka na sen wonama obonto no mo bia din de nanso eye na mpanfo taka asem se kutia bia nimniwura na num na ne na nakwa me nkwantabisa etena se ewade a chambia so Sompa fidi kase so ani abo modia pusu huma efra ye randidi asarbedi akosete esansem wono no obi a obepie mo bono ne mpatam ya ma yewura eye Alhaji Mahmood Bamia chese obona chidompa wo campaign ma ewo bono ene ne mpatam ha wodi akotene papa na ensemi beto odwa ne ebisa no se sansemi yewura Canada Japan keka no ye frɛ wo nua baako ɔse yewura Canada Japan wa mobia din de nanso se waka asɛm bi dia ensem onama ɔkeka kan so peso unya tumi ana oba beja banua na enye kasa sei na wo se wo ka ensem binumu a efifi binumu campo eba ne de yenye fin se entokwa wo hoi no efron wa na ato akeka na seven pledges abato a ye to pa nso ne de enye obi ana na oya ho asɛm ne ye ka de ye wo mu nei no eye exogenous external factor enye de ye ya ho di ana mismanagement of the leaders of this economy akoso bacho apana ye di ne ho nkomo ni so ka sa asɛm mpo a emire bi atwam a nche bia owo tape so enye tape nko a osane wo video so a okasa asemi obi asemu a okan o se na ekoba ne sen ne de bia ye kwa kansi awanya pepase obekobi ti sete saade a mame kansi bi na nkentia opanyini no ba for me se ye fane se enye oni Dr. Baumia eye ne campaign na oyo and near the papa ko pension ni si akansi no ye du na ye kro nti obi kana semo a eni kwan se okogema ho wa bra omo udin we aya sarbedi akoset a enkane no na ekasema fodema MPP amanyoko no awa bono ene mantam ha sese no de wade sansam wa atudwa chem se sa atam de ne kasa twie ne kasa bia honte a ye keka kire yanfefo ne ayonkofo ne wo munyina ewa amanyoko ba kom no yenyai
Omampani His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo afiri wo man Ghana matukwan ko Portugal man mu enu achi obeko Italy man mu na omampani akwantuo yi Portugal man no womo aban womo edi djuma bia watunidi se Euro African Forum ebeko so wo Lisbon nyame ya adoma wo kire wukoda obemma omampani akwanya akobi no watumi akasanso wo asien enu achi no European Corporate Council on Africa and the Middle East eno so eye dwumadi a ebekosom ewo Italy man no emu eno so watonsa e de afre omampani Nana Adonanko Akufo-Addo obenya akwanya na ho so wakwakọ kasa ewo dwumadi no asen na ho de eye 4th Ecam Annual Summit a ebekoso sa summit ne nso ebi bekoso bosumi mu de toso aduonu miensa ekopim ne de toso aduonu ennan na omampani akwantu ya woko ewo Portugal eni Italy man no emu no obegyina mu no wanya kwanya ene mansoafo a owo Italy man no emu His Excellency Giorgia Meloni atumi edinkita ho na enkoma esafata emu dobema Ghana ene Italy man no wentamu nkita hodi akoso no obenya sa kwanya no nso na wadin omampani Nana Addo ekro no wone soafo hwe Ghana ne amanone enkita hodie eso maame Shali ayokobotwe ene koye soafo hwe Bible so Defense Minister Owura Dominic Nitiwu afei soafo hwe ewumasia so Dr. Yaw Osei Educhum soafo hwe kuaye so Owura Brian Achampong ena abanmu mpanimfo na wokọ eninti ye hwe ani mu sen na bade ye kire Dr. Mahmoud Bawumia ena betena adwam na wadi ne hene se mampani kopem sen bosumi July de toso aduonu 9 no omampani Nana Addo ebesan na chi abagana Yentu akase bano so na kam ho Facebook awa Sompa 98.9 anansa Sompa FM na de hwe video na ye ka ho asem no sa na obi bone nyum video bi o sa na video bi aba bi esusu se wadi mfie aduonu ekọ na aba ye yesusu se aba ye chese no de yendare anadwo na yentu fa mo yentabam ne yenkonkodi bone nsa nuoma de yesusu se sa aba ye oka hu bi o de hwe Facebook o de hwe Facebook o de hwe oneto no o de hwe nyunyum odi tu nagu nikom no sa ye sa bi dia o de hwe o de to nya hwe do ye nani obona ni pre na numu ana aba beto da chom se ekuro ani dinde eye gomua mampon ewo gomua East empatam ho ana baya ya ye kana asemin abeto da chom se wakwa akwaje pawremfo pa na okwaje no okwaje 50 Ghana cedis acha so no no ankasa ne yonko acha se pa na mo kwa koku obi ewo gomua eye mampon ho na baya yi ne ebeto da ne se ombisa no se a omo so ofri o eye kura ni dinde new winiba no watu fa pa bona taba pa na eno na nyankopon de oda na ona yo odo ba Facebook odo obehu sa na wo mutu anadwo no me nipa me no be kwakwaku opani bia no owura bia ni dinde kwasi owura kwasi esi wa yare ada ho pa nya yare keto wa yare ache enti sa anda no nko a de ye kwasi ada no a de be chindu ada no omo kwa akwaje ne kra afri ne nsam oh awrehosem adebe chebe da so se ye bra kwasi na ekono wodaya wansode o na sa abaye a wo hwe no Facebook wo de bra Sompa ye Facebook no be hu no ona te wo no se tuntum hwe de odi tu anadwo na egu ni kom ba ko nso na egu ni che no de ba wo be hu opeso otiaso no tu hwe opeso otiaso no tu na no mu ana ye bisa abaye ye omo ye ya na se na anadwo no odifu ba bia enwosra ne adoma chede ne nyankopon wo na fatie ne mpaebo bona dwuna mpaye sa na dodonko na bo mu etu no mo kono omudru nchansi baabi maame na so difu ba ne bo mpaye na nyame ompe bone ase hwi pew abaye muni ya no se wadane eye anoma se peto se de kwakwa lobio ana watu entimpa na wradie na Jesus awrade gie no na wrade sufre wo awrade ehwa na fom bram oba ne ebisa no ana yase eba ne sen o se se na wakwa akwaje paremfo wo kwa akoku owura bi efren kwasi o yare da yare mpaso a woduru ba bi ebo mpaye a empaye ni mu no abona hwefom na no na nam so me dom betwa hia ya
aposifo nyina bɛbɔ ban sɛ bɛyɛ dodo na no ɛmfa wɔn nsa entumi enka no na enum no sei ana wɔn a ɔba bɛpie mu ehu bi wɔne kurotwa bi si di adanse ne kyerem aye nyina to ababa akɔ abana ya to no nsania abansakurom twunkurom na bayi kware ne betin gadwa hofo nko aye de ho esi dan netin baasa ne hunhu ya no pawie ya nkokorafo mrewafo maya ne mrante ye nyina gina kwani so ya wira ho samba akɔ ne sɛ de ntia ye gina ya kwani so den sɛ ya ma no kosu abansakurom nkora ne nsu ata pa bebe fa so bebe school fra ho adana mai nkora ne timo nkɔ school Nadia. By bread and our ofi hano. At times no complaining say Yaribi hano. That you know and I do start pa. It's no and you fiana yet today. No omoyem paibo or an be living. Don't go see no mobile pie na who say I can cry. Ya a friend can call you. Hey, what be sit down uncompleted building, men and done. It's who no more believe say bibi na. Ebe hantum to mu gusu bompai ni mu ana enma na mba mu yetu ba ni mu ana ba kutu yi na ka ba ko no ono de osi hɔ a che kakra ntimpa bo ni ma no hu de otu se oba ba bi omu no ni mu na otofum ana odan nipa to mu bisa ebe no ebompai na bisa na se bebe ba na onka se no bi na no ka se ombisa nso fi no se ofi new wini ba ye wo se oduru kwan so no bisa na ha no mo na o se omosuma no se omeku breda na wo ha no na owia pa ombo no mo kan masika se enka ne 500,000 wa show 50 Ghana cedis per rem for waje na no ana wo hena owogomu amampon ewo ho ana o se adewe de awreho asefem na ya obo abentawia ono so kire mu sei da na ma tuma ba ba hwefem no wi an ma da himbe yenti da nti na ma frede be funu wa omra na omo hwebi osana na pe na obo ma da wo hu sofo bi obi ya na mo bo mpa ma ba bo mo hu na maybe ebisi madano do madani ba ka ma odin ndana anama no kutu kware na konso tuya obesi fe no hwefem mo ya da wa da himbe na sabon wonte bi da na jeda ma man pati nti wa mama afa se no te ape na obo mam na mo ka fa na mra wakware ya wo se asemo ya no oda mo begya no ntu na jama so ko hwe na me frafra mbe fu ne bi menti bi danti ma mo fra protefo no protefo so aba obisa bisa asofo no woda mo gurore ya npa bon nti ye hu me ye nti mo so wa kan jere wala wura no ehuma e ba fado na ya obo abentawia on ye gomu amampon hene ana odin sem wetuja ocheso mko ya mamra ni amane ho efren mpanimfo se obi amra emehwebu de bra Facebook na hwe aban na ya kana asem no neto no hwe oneto no awawansem mpawia sedaw na yemfiri abayisemu na yanko Doma Central Mansiri ni mubunu mantem hasein dwa ho ade hye wo Doma Central Mansiri ni mo sein enkura atwa wo mukuro dwa ho hye nyina yesiesi wo makwan ama wo mo na so wo de wo mu nimbone a wo maye ekwan bone na wo nam so na se nsuo nyato enkwada kura ntumi mfa kwan no ho emfa kwan no so na wo makọ school ni senti wo mu ankasa kura wo mu asoso ni wo mu sekan ne de ka ho ya wo mu siesie ekwan no na udi achi wo Facebook so ahwe embabesi ye kwan adehye no ekasa sei aye nyina to ababa akɔ abana ya to no nsania abansakurom twunkurom na bayi kware ne betin gadwa hofo nko aye de ho esi dan netin baasa ne hunhu ya no pawie ya nkokorafo mrewafo maya ne mrante ye nyina gina kwani so ya wira ho samba akɔ ne sɛ de ntia ye gina ya kwani so den sɛ ya ma no kosu abansakurom nkora ne nsu ata pa bebe fa so bebe school fra ho adana mai nkora ne timo nkɔ school nsuo no timbaka kronaja aya nsuo ninti ne saa so nti mo hwe nipa doma ye gina ha ya na ye ja ya djuma ni ya begina se ye kora pana ma ye ma na ya yi kwara na firi wamfie abesi akuntani ntinka na no na efiri kwara da so kosi Doma ahimkuro a nyame adom kota de ne bade ne ye ni se dwahofo eka ho ye nkoti a eti dwahofo ye kwana na nka ho oye de na oba saa anamona se se yetu bia no mini aba ya ko MP ho ya ko MC ho ya den krata Sunyani ba bi de se ko bia minister ya ko no ho e wo Sunyani ni nyina no ankosi aga
Dwaho adehye bi ene kasa ansemi ele kire Sompa kase yebom yebegyina wo nsemi so na de ebo no bro ne bna wie yi wo Sompa 98.9 FM ma 5G drink any miso fruit drink eso mu no yede ni nyina asim kase yebodam fo bo aho ema yenso yede besom owura kodwo pepra eye samufo pani DJ Kazopi Prince any Brown ene hwe akire ho a yetumi call abefo kwan no eso midin ade akuenya kon abro no mawie mene ochiame kwasi nimo yes sorry na ewrabo agibodi ya o ede Sompa drive atoaso se wo benya